Ya kita angkut mainan, angkut ekskavator, mobil pekok. Mobil tangki, mobil crane, kereta Thomas, mobil balap, mobil JNE, truk sampah, mobil teru, wah, let's go. Wah, kita angkat mainan lagi teman-teman. Dump truk. Mobil polisi kontainer. Mobil balap. Postayo, wow. Okay, let's go. Jatuh guys, kebanyakan. Let's go. Wow, ekstrim jalannya. Kita lanjutkan besok. Oke guys.